ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku itariki ya 11 z'ukwa 12 2024. Tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngendo Mushakamba Maurice fatanije na mugenzi wanjye wo kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki ari we Sentama. Mwiriwe mute? Mwaramutse mute? Twiriwe neza, twaramutse neza Mushakamba, gusa haramutse imvura. Imvura rwose uyu munsi yari nyinshi ariko iza gukurikirwa n'umucyo. Ubu harakeye hameze neza Mushakamba. Imvura y'uyu munsi yatunguranye cyane. Reka twambuke rero tujye mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. M23 ibohoye santere ya Ruofu yose. Uburofu yabaye Tombe. Barimo bararirimba Tombe. Ariko yari maze iminsi umuriro. Yarimo umuriro. Turaza kubibona. Yarimo umuriro, bamwe bari mu gice kimwe abandi bari mu kindi. Yego. Bitoroshye. Bamwe bari mu nkengero zo hino, abandi bari mu nkengero zo hirya. Yego. Ari ukuterana amabombe. Ngira ngo wabonye ahantu FRDC yifotoreje, nta n'umuturage uharangwa. Nta n'umuturage uharangwa, nta n'inyoni itamba. Yego. N'abazarendo gusa n'abasirikare bari bahari. Ingingo ya kabiri rero, muri Rubero, turacyari muri Rubero, hitwara Imbongo naho ntabwo byoroshye Mushakamba, ibombe riravuza ubuhuha. Mu kanya gashize rwose, akanya gato, M23 ikaba ihatwikiye Land Cruiser ya gisirikare ya FRDC. Ubwo birumvikana n'abarimo bose barahiye. Baragendanye. Yego, turaza kumenya imibare nyuma. Icya gatatu turareba Amnesty International yari inshuti ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yazuye ibyaha ndengakamere FRDC yakoreye abaturage ba Goma. Ibi nabyo turaza kubibona igihe barasaga babazarenda. Yego. Ingingo rero ya kane, u Rwanda rwibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko amabuye y'agaciro barata aba no mu butaka bw'u Rwanda. Mushakamba rero reka tugende duhere hariya, duhere muri Ruofu. Mushakamba, ngira ngo wigeze ubona video? Yego. Video yakwirakwizwaga, video ikwirakwizwa y'aba FRDC babyina bati, ngira ngo n'abazarendo babyina bati, twafashe twigaruriye Ruofu. Iyi video ni barayibonye rero Mushakamba. Iyi video ni barayibonye neza. Icyo yari isobanuye koko baraherekanaga ukabona nibo, ariko nanone wabirewe neza ugasanga Ruofu yose ntabwo bayifite. Yego. Ibi rero, ibi ngibi tubibwirwa, tubyemezwa, hari ubuhamya. Hari ubuhamya ngira ngo twabusoma. Nibyo byiza. Ubu buhamya ni ubuhamya bw'umuntu wari uhibereye. Yarimo abwira mugenzi wo ku rundi ruhande rushyigikiye Repubulika, rushyigikiye Kinshasa. Aravuga ati mon cher Cassiano ni izina ry'umuntu. Disons-nous la vérité et no kujipendeza. Abantu bo kwivuga ameza, tuvugisha ukuri. La position de Ruofu iko yuru ya bureau ya chef de localité njo kuko defense sous contrôle ya AFC M23. Et la coalition gouvernementale est au niveau du quartier Kanzanza, route ya kwenda Mwavinywa. Ibi yavuze ahangaha, yabwira mugenzi we ati, inshuti yanjye, tureke kwivuga ameza, tuvugisha ukuri. Yego. M23 iri Ruofu. Ifite ibirindiro haruguru y'ibiro bya lokalite
ni haruguru y'ibiro bya lokarite. Haruguru y'ibiro bya lokarite, ubwo abazi hariya barahumva. Haruguru y'ibiro bya lokarite naho ihuriro rya FRDC riri ahitwa muri quartier Kanzanza ku muhanda werekeza ahitwa Mwavinywa. ngira ngo ibi birumvikanye, ni ukuvuga rero rofu bari bayisangiye. yego kuvuga umwe yari afite agace kamwe undi afite akandi. Pour la localité Kihembe, ku birebana na localité ya Kihembe, village de Migobwe, uyu mudugudu baravuze cyane Mushakamba. Ahangaha hari isasu rivuze ubuhumyi. Kasehe sous contrôle de la FCM 23. Ni ukuvuga umudugudu, urusisiro rwa Migobwe na Kasehe, kugira ngo ahangaha no muri ba basirikare ba FRDC bafashwe, hari abahafatiwe banabyiyemereye. Utu duce twombi turi mu maboko ya AFCM 23. Yego. La coalition gouvernementale de ce côté, ils sont vers les collines Vuvenga et Vitimba. Ihuriro ry'ingabo za Kinshasa muri ibi bice birebana na Kasehe na Migobwe, bari ku dusozi twa Vuvenga na Vitimba. Et l'heure où je vous parle, nos forces sont déjà après la rivière Rusukwe, dans les collines de village Kanyatsi Kaviramba. Uyu nguyu urabona ko ari ku ruhande rwa M23. Aramubwira ati noneho muri ibyo bice rero twebwe ingabo zacu, ni ukuvuga AFCM 23, turi hakurya, mu ruhande rwo hakurya rw'umugezi wa Rusukwe, ku misozi ya Kanyatsi. Avuga Kanyatsi ka Viramba, Kanyatsi yahitwa Viramba. Du côté Kikuvo, nos forces sont sur la colline Katwa. Mu ruhande ruherera Kikuvo, ingabo zacu, ni ukuvuga AFC, bari ku musozi wa Katwa. Katwa nawe yaravuzwe cyane Mushakamba. Yego cyane. Yabereyeho imirwano ikakaye. Agakomeza ati le FRDC largue de bombe. Bimwe rero FRDC ivuga ngo yafashe Kaina, yafashe Kirumba, yafashe Heza. Ukuvuga baratera amabombe bari kure. Umva aho bari rero hano arahavuga. Les FRDC largue de bombes à partir de Chitobindo zinaangukia Kaina. Barimo baratera amabombe barahitwa Ikitobindo, izo bombe zikagwa ahagana Kaina. De colline de Ngekene, naho abari muri gasozi ka Ngekene, yuru ya Kikuvo, ruguru ya Kikuvo, et FRDC largue de bombes jusqu'à certains quartiers de Kirumba. Abari muri aka gasozi ka Ngekene nabo ba FRDC batera amabombe, niyo agenda akagwa kuri quartier zimwe za Kirumba. Yego. Ahangahe umuntu Mushakamba ngira ngo ashizeho umucyo cyane. Hari arahari rwose arahazi. Ababyibazaga rero uyu muntu ashizeho umucyo. Agakomeza avuga ati tu ace fanatisme, ati tureke kubogama. Ati tureke kubogama. ARC haïa perdre même 1 kilomètre partout dans nos zones sous notre occupation. Ati nukuvuga na biriya abantu bamwe bavuga ngo ibi twavuga ngo Rofutombe bakavuga ngo barayisubije, ntabwo bigeze bayifata mbere y'ahangaha. Uvuga bari mu gace kamwe kayo. Ariko natwe ntitwigeze tuvuga Tombe ya Rofu.
kuko ahangaha arabihamya neza akavuga ati nta gataka na gato twigeze dutakaza ku butaka twari twafashe. noneho akamuha inama muha ngiyi Mushakamba, iyi nama irakomeye. akamubwira ati dites vos amis qui sont à 2000 kilomètres, bwira inshuti zawe ziri ku birometero 2000. ubwo urumva bavuga Kinshasa, cyaravuga Kinshasa. Baache kudanganya les touristes monsieur Tshisekedi Felix, barekeraho kubeshya umukerarugendo Felix Tshisekedi. Il justifie des millions de dollars de fonds alloués au combat. Hari amafaranga menshi, amamiliyoni y'amadolari yari agenewe ibikorwa by'intambara bakoresheje, barimo kuriya kubeshya ngo bafasha aha ngo baba barimo basobanura uburyo yakoreshejwe. Très réalité, ukuri kose ni uko. Njoyire reste vérité cher ami Kashano et Kawaya. Arumva arababwira ati ukuri ni uko, musigara amahoro, ukuri ni uko, nta kundi. Inshuti zanjye Kasiyano na Kawaya, urumva ni nk'abantu baburanaga, ni bo ku ruhande rwa arimo aburana ajya impaka n'uwo ku ruhande rwa leta. Mushakamba, iyi nyandiko y'umuntu ishizeho umucyo. none nyuma y'uko byari bimeze uko, Tombe irabaye hose, umwanzi yirukanwemo. Tombe ibaye kuri aya manywa, ariko mbere y'uko haba Tombe, abakongomani bari bazindutse baririmba ko hamaze iminsi 2 y'agahenge nyuma y'iminsi 9. urugamba rushyushye ku mpande zose, haba Masisi na Rubero. ariko burya ntabwo ziriya mbunda za hariya ntizihishira. urabona ko bihise byongera bigashyuha, bakaba bambuye Rubero, bambuye Ruwofu. Ikindi bwana Sentama, yego, uko iminsi ihita niko intambara irambira abo ku ruhande rwa FARDC. yego, uko iminsi ihita ni nako amashagaga abashiramo rero bagahunga, yego, kubera ko batamenyereye kubaho mu buzima bugoye. yego. Ikindi nyine abantu bagomba kubimenya, M23 niyifata FARDC nubwo byayinaniye, ubundi yagakoze rekipere kwisubiza. Mushakamba, hari umuntu twaza tuganira avuka hariya, arambwira ati ubu rero ubwo Ruwovu ivuyemo, ati ubu karabaye hafi ni nk'irubuto. ati ubu karabaye hafi ni nk'irubuto. ubwo irubuto ni he? Irubuto ni muri Walikare, ariko igice cy'inyuma hirya. ubwo iyo ugezeyo nibwo ucyamuka umanuka ukazazenguruka ukagenda, ukaba ushobora kuzahinguka kuri Walikare ku cyicaro. ariko uba wagenze, ntabwo ari hafi. Birumvikana. Ikiriho ni kimwe, FARDC yarananiwe, imigambi yayo ifite yo kwirata ko yatsinze M23 cyayisubije inyuma, byo ntibishoboka, kuko nk'uko hari ijwi twahoze twumva njye nawe rivuga ukuri riti umuntu wagukuye Bunagana akakwambura ibirombe za Rubaya, akakwambura za Kicanga, akakwambura za Kanyabayonga, akakwambura za Kirumba, adafite indege, adafite igifaru, wowe ubifite, ntabwo ushobora kuvuga ngo wamwambuye aho yakwambuye. ntibishoboka, kereka yahikuye ku bushake, kandi nabwo ntiyahikura ku bushake, kuko intego ye ni ukubohoza biriya bice, abaturage bakanezerwa, umwanzi akirukanka, kandi ni nako birimo bigenda bwana Sentama. rero abantu bamenye ngo M23 nubwo igitutu cya FARDC kiba cyinshi,
ibitangazamakuru byabo bikabeshya ngo aha n'aha, ejo baravugaga ngo Kanyabayonga bayifashe, ejo bundi bati Kirumba bayifashe. Mushakamba inkuru utamenye, yego, mu rwego rwo kubanyomoza ndagira ngo ubwire ko ejo ubuyobozi bwa AFCM 23 hafi ya bose bari Kirumba. ngaho bari Kirumba. Corneille Nanga yahavugiye ijambo, aravuga ati noneho ndagira ngo mbabwire ko si ukugarukira aha ngaha gusa muri Rubero hehe, tugomba kubohora igihugu cyose. yego, kuba yaragendereye hariya hantu bisobanuye ikintu, bitanga butumwa kuri Kinshasa. nuko icya mbere ni ukumara ubwoba abaturage bari batangiye guhangayikishwa n'ibinyoma bibabwira ngo Kirumba tombe. ibyo byagaragazaga ko byabaga byatera ubwoba umuturage uri muri Kirumba, avuga ati ubwo bari kubivuga buriya M23 ishobora guhunga, cyane ko M23 ari igisirikare kitigaragaza mu baturage, kibera muri pozisiyo yacyo, bakagaragaza muri patrouille ariko ntibagaragare, ku buryo ushobora kumara mu mujyi icyumweru utababonamo kandi aribo bawukontorora. bwana Sentama, ikindi bice birimo intambara, harimo abaturage bifuza guhunga bahungiye mu bice M23 irimo, ntibahungire mu bice bya Kinshasa cyangwa birimo FARDC. rero ni ugutera ubwoba bariya abaturage kugira ngo bareke guhungira mu bice M23 irimo, ahubwo bahungire mu bice bya Kinshasa ikomeze bagire imbohe. ikindi rero ayo magambo uvuze Mushakamba, niba wakurikiye urabona hari muri bariya basirikare bagaragaje bafashwe, urabona hari uwo bita Sereja wegereye Lieutenant Colonel Wiringoma. yego, uriya ngira ngo Wiringoma yamubajije misiyo yabazanye, arayivuga, avuga ko ngo kwari ukugira ngo babigarurire ubutaka bwose bambuwe. noneho ahaye ijambo uriya wo hagati uriya ukurikiyeho, yego, uriya yabivuze neza mu rurimi rw'Iringara. avuga mu Iringara. ati misiyo ya Mibare, misiyo ya kabiri. avuga ko misiyo ya kabiri ngo kwari bashaka guteranya abaturage na M23. bariya abaturage bari ku butaka bugenzurwa na AFC M23, bakabateranya bate rero ngo kwari ugutera amabombe muri abo baturage. noneho bariya abaturage bakijujutira AFC M23 bitabarinda, noneho bakaba batandukana nayo. uriya nibyo yabivuze atyo. urumva ko nawe ubigarutseho birahuye neza cyane birigaragaza. yego, urumva kurasa ahantu bakumva ko bahafashe, barangiza bagakwiza ibihuha, abanyamakuru bose bakavuga, umuvugizi akavuga, none uko nabonye yatangiye noneho guceceka. amagambo yavuga yaburiwe irengero nta kigaragara, yaburiwe irengero, amagambo yashize ivuga. ikindi bwana Mushakamba wari umbwiye ko generali we ahungiye kuri moto, niba uriya yaragiye ku gitogotogo we simbizi icyo yagiyemo. uriya nigeze ajya no ku rugamba, yagumye umuntu uza, yagumye mu mwobo. ubutumwa wambwiraga byatanga Kinshasa umbaza. yego, Kinshasa birayereka ko kuko Kinshasa ishusho ihabwa y'urugamba kubera iri kure itandukanye na realite yo ku rugamba, bitandukanye n'ukuri kuri ahabera imirwano. yego, ariyo mpamvu bitabaza ibitangazamakuru bakagaragaza ko nta cyabaye, ntacyo M23 yakoze, nta naho yageze. yego, rero Kinshasa nimenye ngo niba abantu batubwiye ngo baraha, ejo tukabahabura, tukahabona M23, bisobanuye ko nta gisirikare dufite. twemere tuganire n'abo duhanganye nabo. uko ni ukuri rwose. urakoze cyane. Mushakamba, hari ikintu wavuze uti
ARCM 23 yabakubise hehe na hehe, ibambutsa Amatebe, ibambutsa Rucuru, ibambutsa hehe. Ariko ibi ngibi birahamwa n'umuntu wa hariya Mushakamba. Kugira ngo iri jwi twaryumva kugira ngo tumwumve neza. Twaryumva kugira dutange ukuri ku badukurikiye. Urakoze cyane ubwo unyemereye ko turyumva, reka ndishyireho Mushakamba. Papa wengi unasema kweli, basi kwa kweli ndio kimya bacheguye. Ati papa wowe ni wowe uvuze ukuri, abantu ntibaceceke bareke kwigira babamenya. Wanaitaka acceptation passive. Bemere bataruhanije. Unaitika mena hautaki, leo unaitika jua nini wasikuue. Ati ukemera utemeye, ariko ngo kubera iki wemereye iki kugira ngo batakwica. Sinza bavuga. Watu wako wanakudanganya huko na kuanza chambano magrupe, hauna hakili. Ati abantu baraje gutubesha ku mbuga nkoranyambaga batubwira n'abatongana hajya impaka. Bamwe babwira abandi ngo nta bwenge bafite, bakubwira ko nta bwenge afite. Kose unasema watu hapana. Ndio uko nayo. Atese noneho wowe ubwira abantu ko nta bwenge bafite, ni wowe ufite. Ili kunauliza basi. Nibyo mbabaza. Hii haiko wakati. Ati iki ntabwo ari igihe cyo kubaza. Abazalendo bashashindwa banakwambia sasa bashaka Lubero. Ati abazalendo bamaze gutsinda barakubwira ko babirutse bageze Lubero. Ego autorite bashakimbira abandi bamwe bageze ni Butembo. Ego batawana inasa bure sakomba. Ati imigiri hariya barajya bayifata batarwanya. Wamwumvise? Ndamwumva cyane. Kisha uko unaleta fuji. Warangiza ukaza. Kama naambia noma watu wanaitilize kalme. Ati nibyo mbwira abantu Butembo, abantu nibabiye baba banyatuze. Kwa kana kama ndio nafika sawa kama Mungu makumyabiri yageze ni byiza. Itageze ngo ruhusu kuvulia risasi itakuwa mapenzi ya Mungu. Beba ati Imana nitwemerera kwihagera nta rusasu ruvuze rw'Imana, ari ubushake bw'Imana. Abantu bareke kwigira babamenya. Kwa kwake unalala chini kitanda. Ati umuntu agume nimba baje amasasu avuze iryamire munsi y'igitanda. Ni watu mbili zinakuya mimi ndio kama ngwasomba kupiga masasi atauisha watu. Ati jabaza ngo ubone haje abantu babiri bikubitisha amasasu bateza amasasu bikubitisha utuntu tw'udusasu tw'amafuti. Na kutakuwa kenye kitakuwa tuko na pima analize vitu, tuko na pima analize mali. Ati tujye dusesengura ibintu. Hapana watu tunachambana mu magrupe. Tuko naona tuko kujya dutukana mu magrupe, tujye dusesengura ibintu. Yasho. Mtu anatoka Bunagana. Akuvanye Bunagana. Anakupike. Unakimbia. Aragukubise wambutse Matebe. Aragukubise. Fata anakupiga unakimbia kiwanja. Uwirukiye kiwanja. Ufata unakimbia mabengi. Ugiye mabengi. Anakupiga unakimbia karuni. Urirutse aragukubise urirutse ugeze Ruhindi. Anakufata unapandia Kanyabayonga. Anakubise Kanyabayonga. Unakwenda kukuta pale. Akakubwira ati nzana hagusanga. Panda ubana ti mukarwana anga Kanyabayonga iko nani anaendelea. Agakomeza. Soda mwenye iko na avio, iko na masike, iko na kimbi. Ati ukibaza ufite indege, ufite masasu. So wewe mtu petit joueur tambia hapa. wowe wakana karaho ngaho mpanze hano.
utamrudisha nyuma. Utamusubiza inyuma. Kusema kweli nguvu hai. Mu by'ukuri imbaraga ntazo. Ubwo Mushakamba aravuga ko FARDC yego arasobanura neza uko ibintu byagiye bigenda n'uko bihagaze. abantu ntibaceceke amakuru ya za Kayina hamaze kuba neza, duceceke dutuze. Dushobora kuzamura umutwe bakaguca ijosi. Ati Imana nibishaka bakagaruka bagatuza tuzakomeza tubeho. Bamenya ariko ni nk'ibitego bakumva ngo Shiko arimo General Shiko ngo bagiye gutwika hoteli niba ari akasongere niba ari iyande ngo bagiye kwitwika ngo kuko Shiko arimo. Ese kama alijenga Shiko ndio alijengaka. Ese Shiko niwe wayubatse. Bomola ndi kuzunguza aone vile mnarudisha kwenu nyuma. Ese nimuyitwika cyangwa mukayisenya ntabwo mubona ko musubije iwanyu inyuma. Kama Shiko nalikimbia basi unaona tu mara moja ni mujinga tu. Ati cya kabiri niba Shiko yirute uramubonamo kuba ari injiji. Ati yambare barakomeye akatsi unasema sio tena ungu yakwiruka uwo kaza ngo umwice. Shiko tu mtoto mwanafunzi ese Shiko ameze nk'umunyeshuri anashindwa ndero na lifunga. Atumenye hari igihe ashobora gutsindwa hari n'igihe yatsinda. Funza halikuye unapata zero. Wowe wize nibize igiye gusuzuma ubona zero. Roma mtoto masomo uko faible hapana. No rero baravuga ngo uve mu mashuri nta toya uzashobora ibindi. Abantu bareke rusaku bareke ibigambo Imana ni izaturu. Ati nk'aya masasu ya kubitwa hano kuva mu gitondo hano gutembo hari abari bupfe. Aheza ngo baraye Shiko nawe n'umwana w'abandi yahunze. Umuntu akakubwira ngo uri igicucu ngo ceceka. Ese niba ari umunyabwenge yagiye Kanyabayonga noneho turebe ubwe Kanyabayonga noneho turebe ubwenge bwawe turokore twese. Mujye mwumva abandi. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo tw'abakongomani tudashobora kwitekerereza ahubwo tuzi kugayana no gushwana. Ese turagayana ibiki turashwana ibiki? Byarangiritse byamaze kwangirika. Rero kuva byarangiritse turebe twitware dutya tureke ibintu byo kwigira hamwe. Nta kindi ati ikindi kitugejeje muri ubu buzima ni ingoma. Babyumvise bya binyoma mushaka. Ati imbuga nkoranyambaga zuzuyemo ubutumwa bw'ibinyoma gusa.
monter en puissance kama des parti. ati FDC ziyongereye imbaraga monte en puissance. Forse kama des parti BATMDC bitu gani. Noneho ngo bakora za operasiyo bakazita ngo ni batisimu y'umuriro. Kisha sema Kongomezi tushazoea kuona furahia maeko za bongo. Kwishimira ibinyoma Nani kwa bongo la tunafurahi. Alors que yaba ari amakuru y'ibinyoma tukishima. réalité ndio ndio watu. Ima message ziko rimwe na rimwe ngiye mbwira abantu ubutumwa buba butubeshya. mtu mwenye alipata BATMDC anatoka muvale anda anataka jamaa. Atese umuntu bahaye umubatizo w'umuriro yava mu kibaya akagenda akafata Kanyabayonga. Ananasa Bulotwa, anafika Kaina, agafata Hitotwa, agafata Kaina, anafika Kirumba mu BATMDC. Akagera Ikirumba bakimubatiza yabatisimu y'umuriro. Eske ni kweli? Nibyo. Anapita Marundi kote, akanyura indi hose, yule anashuka mavuta ya Minova. Ndio tukona akamanuka mu bice bya za Minova. Sasa hivi yaona anadanganya population ma message. Bazareka ibyo guhora babesha abaturage. Ziko fabriquer mu mabongo. Ibinyoma bicuze gucura ibinyoma gusa. No, ya muhimu. Icy'ingenzi na nguvu. Iyo ubonye ahantu ibintu bikunaniye ujye uvuga uti aha ngaha nta mbaraga mfite. Sasa watu kuna Kalashnikov sina nguvu yoyote. Nshobora kuba nitwaje Kalashnikov ariko nta mbaraga mfite. Ivaima estafati. Ati imbere y'aba abantu benshi ugasanga ntacyo nshobora gukora. Unakwenda kale Kalashnikov yako na Kritika Kalashnikov kawe ubitukabika ukituriza. Kugira ngo uticisha abandi. Mtu atasi asuru kuana nguvu. Pale mkiwanja unajiakisha unaanza kujipiga masasi tu unaua hizo. Unaua tani. Ati noneho wowe ufite ako kabunda kawe warangiza ukajya hariya ku kibuga ugatangira gukubita udusasu uvuga ngo uri M23. Unaweza kuwa bataba 10 ataba 10. Ati shora kwica 10 ukica 20 uko mmoja ariko urumwe. Unaweza kuingia mara kushinda mema atapatia bakachinga watu bataua. Cyangwa wowe ushobora kwiruka bakanakunaniriza ntibagufate ariko ukatuma ugasiga uteye abandi bibazo bakica abandi basigaye. Tugure naona hivi kwa kiwanja mu endeza. Unaye kujele ati ese abonye zabaye ikiwanja muri 2009 ti abantu barishwe. Ile maisha zinaweza kufundisha tunasema pana kumbe izo nkuru zishobora kutwigisha noneho kuevitele pigi. Noneho tukamenya kwirinda iki. Tunasema kweli ate hauna akili. Ngo bajya bavuga ngo wowe nta bwenge ufite. Icyo nicyo kibazo. Tunakurema kusema bongo watu wataupload. Twebwe abakongomani dukunda kumva ibinyoma, tugakunda kumva ibinyoma abantu bakabiha amashi. Alors que ni bongo. Kandi ari ibinyoma. Najini tusukuma tunapoteza mubaya. Ati nacyo cyaduteye gutora nabi ibinyoma. Urabyumva mushaka. Yavuze ukuri kwinshi cyane kandi kubabaza. Aracyakomeza asiga akantu gato. Alors niyo maisha sio mtu kusema bongo. Igihe mu buzima bwanjye sijya nkunda umuntu uvuga ibinyoma. Ati iby'ukuri biba ari ukuri. Valera actuelle huko wakati ya kujikunja nasema basi Mungu haki itakuwa wote tu. Ati iby'ukuri uyu munsi turi mu bihe aho dushobora kwihinahina tukabwira Imana Imana turi mu bibazo ikatwifashiriza tukabivamo. Ukoe hatuna nguvu kwenye uko na nguvu tushinda. Imana wowe niwe ufite imbaraga zo kurokora. Lazima
ngo ukuva muri za mesaje urubyiruko rukunda igihugu ngo babahaye batisimu Mushakamba iyo bashaka kuvuga ngo barashe M23 ngo baravuga ngo bayihaye batisimu y'umuriro ngo bayibatije bayibatirishije kuri aha rero niho harimo avuga ati mugasakuza ngo M23 mwayihaye batisimu y'umuriro batisimu ya hehe uko ndacha mabongo ujye muri kibinyoma kwandikira mesaje ngo nta bwenge ugira uba yanditse n'ubwo afite ubwenge aone kesho ziko nakuwa nguvu cha hiyo ubu ntabwo muba mubona ko byakomeye nese ubu ngubu turakora iki unakuya na karibu mukamoya akatagombola kirumba kwenye kukuma twaje agatwaro kamwe ati aka konyine niko kagarura kirumba turezone kwanza mwumva ko tugomba kubanza gutekereza mbere yo kugira ibyo dukora Mushakamba ngira ngo ni ubutumwa bw'umugabo naho bugarukiye yego hari burebure ariko bufite icyo buvuze bukomeye bufite ubutumwa cyangwa umucyo buha abadukurikiye kuko ibinyoma byabaye byinshi bwana Sentama yego turavuga hasigaye hari propaganda yo kuza yewe yaba muri message ndetse n'ahandi muri comment bagashyiramo amakuru y'ibinyoma cyangwa se bakashaka kuvuguruza ibyo tuvuze ariko ikiza nta bushobozi baba bafite bwo gusiba ibyo twavuze yego ariyo mpamvu nyine itangazamakuru ryubakitse neza kandi iyo uvuze ukuri kurivugira uko byagenda kose n'ubyumva buracya uyu munsi ejo n'ejo bundi akabona ukuri wa wundi wakuvuguruzaga agaseba yego ukuri turakuvuga twarakuvuze barigambye ngo M23 bayirangije ngo bagize gute bavuga imijyi n'imijyi umenya basigaje kuvuga Bunagana ngo nayo bayifashe ariko se buracya bikagenda gute buracya tukabona M23 abayobozi ba M23 bagiye Kirumba tukababona Bunagana tukababona Kanyabayonga barimo gukoresha inama y'amateko wabonye ko ira nama irizira amateko ira video yafatiwe Kanyabayonga yego nyine ikagaragaza ukuri ndetse n'umusaruro w'urugamba ukagaragara tukababwira amazina tukababwira imibare tukababwira aba officers bapfuye na nuza zabo na nimero zabo de matricule na namba nimero de matricule tukazivuga byose n'amafoto yabo Mushakamba mu bo tuvuga bapfuye nta numwe ugaruka ngo avuge nta numwe wigaragaza ngo avuge ati ndi muzima yego bira byose rero uko babyanga babyemera barakubitwa baratsindwa bona FDLR bafatanije bona basadeke bona wazarendo bona bandi n'abarundi n'abacancuro barakubitwa kandi badakubitwa ntabwo M23 yawe ifite ibice bingana n'ibyifite kuko bira bice ntabwo yabihawe ku neza nta nubwo yabihawe ku biganiro ni yabihawe ku mpukwe ahubwo yabifashe ku isasu irwanisha Karachnikov na RPG abandi barwanisha ibifaru barwanisha indege nazo niziba yabambuye Mushakamba cyane rwose ngira ngo nkuko yarabivuze ati wowe urafata Karachnikov ukavuga ngo ugeze ngo Kanyabayonga yabanje agatekereza imbunda yasize ni n'amasasu yasize mu bubiko miliki M23 ikabifata arumva iyo Karachnikov yajya gufata ibirenze ibyo yaganza ibyo ibirenze ibyo basize basigiye umwanzi wabo niyo mpamvu Chiko Kabundi na Nyamushabwa n'abandi bafatanije kuyobora rugamba barwanira muri Beni ni Nyamushebwa izina rye rivuga neza ni Nyamushebwa Nyamushebwa bicara muri Beni cyangwa za Buteza Rubero hirya ubundi bakohereza abanyagupfa ku rugamba Ruofu bakabohereza Matembe bakabohereza Limbongo Limbongo zakatwe na hutwe bose bagapfirayo
ubundi bariya bagakomeza babeshya Kinshasa bagahita bahamagara Micombero n'abandi ati muvuge ko twakubise M23 kubera ko bazi ko M23 itajya yifotoreza ahantu ngo ivuge ngo twafashe irwana urugamba ariko ntirwana urwo ku munwa bwana Senama cyangwa urw'amagambo. Kamba rero ubutumwa ni bwinshi ku ifatwa rya Rufu. Yego. Undi muntu uriyo wanyandikiye mu rurimi rw'Iringara. Aranditse ngo FRDC bazokata mbangu moko uko kanisa bari biroko ya mbwa. Barahunga biruka cyane. Bya bindi tumenyereye kwita mu Kinyarwanda ngo kibuno mpamaguru ngo wagira ngo bariye niba ari ibiki ibiryo by'imbwa niba ari ibiki imbwa bari gase mu kirenge. Umuntu arasekeje cyane rwose. Bagomba gushwiragira nibyo njya nkubwira ngo iriya tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 12 Kisekedi ashobora no gusiba kujya mu ya mishyikirano kubera intsinzwi cyangwa ugukubitika kuzaba kwabaye ku basirikare be kuko ibyo yifuje bizaba bitagezweho. N'ibyo yasezeranijwe bizaba bitakunze. Yego. Gusa ntabwo mbibona yasibye kuko politiki igira ibyayo azajya ariko azajyana ikimwaro kuko kujya yavuga ngo twigaruje ibice cyangwa ngo twakubise M23 iyo mvugo ntabwo azajyana nayo rwose. Birumvikana. Twanareba uko noneho babatikuye na Aribongo. Aribongo ntabwo tuhatinda gusa hariya ni biriya bice wumvise ko no muri bwa mbere bw'abuhamya bwa mbere twasomye wumvise ko muri bice ni amakompora baterana cyane cyane niyo arimo gukora. Yego. Aha rero AFCM 23 ikaba yateye agakompora kuri rande tuzari bitwaye abasirikare ba FRDC. Imodoka irashwanyagurika ubwo n'abari bayirimo urabyumva urumva ibyabaye mu Shakamba. Ngira ngo ejo muri twavuze ko ari Bongo FRDC yavuyemo M23 ikayifata. Yego. Ni nako byagenze ariko kubera bya bindi bya M23 itagenda ngo isahinde mu masantre mu makaritsiye mu migi muri iyo migi mito iba yebereye muri iyo misozi FRDC igashaka kongera kwinjira muri iyo santre bakayitura. Burya bamaneko ngo baba bayibeshye ngo bahavuye. Niko bigenda barababwira ati twahavuye. Baricyo abandi bakahita baza. Bakifotoza bakamu barahafashe. Yego. Muri ibyo bakaba barakubiswe. Ni nka bya bindi byasake duhora tuvuga. Ni kugira ngo nejo bundi. Byarabaye. Nejo bundi. Yego nejo bundi. Undi aho babatayemo amakompora nk'abiri. Apfa benshi. Kugira ngo barangiza no gushingura hariya. Tukivuga Sake ntabwo mpamya ko bataramara gushingura aba FRDC bahaguze. Birumvikana ni benshi bapfuye no n'ibitaro biragowe kano kanya bya Goma. Ahubwo tukivuga mu birunga ngo rwongerura umuriro watse ariko atari mu kirunga cya hano cyo hino ubwo ikirunga kigaragara uri Goma ni ikindi kiri inyuma cyitwa Nyamuragira. Rero ntabwo turamenya neza ngo nahahe ariko ushobora gusanga ibice bya Tongo. Birumvikana ubwo ni hejuru ya Tongo. Ushobora gusanga ari mu bice bya Tongo babandi mu Shakamba bajya bihisha mu rutare mu buvumo. Bariya bakubiwe hagati bakaba baravuze uko bahasohoka. Bamwe bahora bakubita muri operasiyo zo gusukura. Nabo ngabo rwose. Reka rero Amnesty International ya inshuti ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi yavuze iki? Irimo igenda ibatamaza gake gake. Yego. Nk'uko kopi dufite za Amnesty International zibigaragaza. Yego. Ziremeza ko yagarutse kuri ya masakre y'abaturage bitwa abawazarendo biciwe mu mujyi wa Goma tariki ya 30 z'ukwa 8 2023
yego bishwe n'abarinda perezida Kisekedi. Yego. Mperuka witwa Mike Mikombe, Colonel Mike Mikombe ari mu bakatiwe igihano ngo cy'urupfu, ndetse Kinshasa yavugaga ko ngo byabaye ngo kubera gushaka ngo kurwanya ibitero bya M23 ku mujyi wa Goma. yego Ivuga ko ngo hapfuye abantu 56, 70 bagakomereka, ariko iya Amnesty International yabanyomoje ivuga ko mu bushakashatsi yakoze, ubwo urumva ko imaze umwaka urenga ikora ubwo bushakashatsi, yego yaje gusanga harapfuye abantu 102, mu gihe twebwe twemezaga 150 cyangwa 160. yego Urumva ko nibura bagerageje kuvuga abarenza abo Kongo ivuga. yego Ibi rero bakagaragaza ko ari igitero, ubushakashatsi bwabo bugaragaza ko ari igitero kirebana cyangwa cyerekana ubwicanyi bwa gisirikare bwa bamwe mu basirikare, ubwicanyi bwibasira abaturage bwitwaje intwaro, uruhuri, ikindi ngo akaba ari umusaruro w'uruhuri rw'ibikorwa bikorwa hitwaje kuburizamo ibitero bya M23, ariko bakica abaturage ku bushake bwa Nasenama. yego Ibyo ni ibyatangajwe na Amnesty International, itajya icukubiri cyangwa ivuga neza M23, ntivuge neza u Rwanda, itajya ivuga neza abayiha akantu. Sinzi rero icyo yaba yapfuye na Kinshasa, buriya twitege ko izavuga n'ibindi. Kinshasa ikomeza gutwikiraho ibyatsi cyangwa se amakoma kugira bitagaragara. ibyo uvuze reka tubitege amaso, ntawamenya. Kinshasa buriya ishobora kurara barebye, bareba gusa ntibakivuguruza na kopi ntibayisiba. yego ariko noneho kubareba ngo batazavuga n'ibindi, icyo gihe baba bazinzitse ibindi bisigaye inyuma, kubafungisha umunwa. reka tubitege amaso turebe. Ariko Amnesty International nayo yikubita agashyi irebe biriya, si biriya gusa irebe n'abantu bariwe gushakamba, irebe abantu bariwe kugira ngo ni tariki zingahe, ni 9, ni umunsi w'ejo, ni ryari, nta munsi utarya abantu, niho barimo bibuka Majoro Kaminzobe, ngira ngo uramwibuka. Kaminzobe watwitswe, abamutwika abantu abavandimwe neza barimo bamwibuka yego. rero ni ikomeze, ni icana itoroshi, yimurike nayo muri biriya byose, bishyire hanze mushakamba. igenda ijya no mu matora, ngira ngo wabonye no mu matora aho abantu b'ababyeyi bakubitwa bakambika ubusa bakabaciraho imyenda. biriya byose barabibonye hose, ni muri byose. yego irebe no mu mpunzi uburyo zirengana, irebe abaturage ba Goma, ibyo byose birebe mushakamba. Amnesty International yo kuba nka MONUSCO yo ihagaze ihari ibireba, ariko ugasanga ntacyo biyibwiye. Reka dukomeze mushakamba. harya u Rwanda rwibukije Kongo iki ejo bundi muri oni rero? yego Therese Kaikwamba Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, yagize ati u Rwanda rutwibira amabuye yiganjemo zahabu na koruta, niyo mpamvu rufashe M23, niyo mpamvu abantu bapfa, niyo mpamvu umutekano muke n'ibindi, ni ubusambo bw'u Rwanda. U Rwanda mu kubasubiza kuri iki kibazo cy'amabuye, Ambasaderi Rwamucyo yagize ati ikibazo cy'amabuye y'agaciro n'ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivugwa nk'impamvu y'iyi ntambara. Ibyo gutwara amabuye y'agaciro bigamije guhisha umuryango mpuzamahanga ikibazo nyakuri n'impunzi n'impamvu muzi yacyo. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byicaye ku rutare rumwe, kandi amabuye y'agaciro yose abayo no mu Rwanda araboneka. Uyu mudiplomate yasobanuye ko amabuye y'agaciro ari mu itsinda Free Tea
tini, tungsten na tantalumu ndetse na zahabu aboneka mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byegereye umupaka w'u Rwanda kandi ko mu buryo budashidikanwaho no mu Rwanda hari. Yatangaje ko cyakoze hari amabuye adahari cyane ko yo atanavuzwe arimo cuivre ndetse na diama, ko ayo mabuye aba muri Kasayi hirya iyo ngiyo, ayo ngayo ataba mu Rwanda kandi ntabwo yo bajya bayashinja u Rwanda kuyiba. Ambasaderi Rwamucyo rero yakomeje avuga ngo amateka y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda ahera mu myaka y'1930 ubwo Ababiligi batangiraga kuyacukura mu Rwanda. Urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rwakomeje gukura bigizwemo uruhare n'ikoranabuhanga riteye imbere n'ishoramari ryashyizwemo. Bwana Sentama ibi byose ngo babihuzaga no kuba u Rwanda rufite inganda zitunganya zahabu, zitunganya buri kimwe cyose, rwarateye imbere mu bijyanye no gutunganya amabuye y'agaciro ndetse no kuyacukura, ubundi ishyari rikabica abanyekongo. Ariko ababwije ukuri ati kuva muri 1930 mu 1930 u Rwanda rwacukuraga amabuye y'agaciro kandi atandukanye. Ubu rero Kongo no kwifata amapfubyi ibinyoma byabo biri kugenda bihabwa umucyo. ko ni ukuri mba wanyemerera tukagana ku musozo? Yego nibyo, twagana ku musozo. Reka dushimire abari badukurikiye, tubibutse ingingo z'ingenzi. M23 kuri aya manywa ibohoje Gofu yose nyuma y'iminsi bayirwaniramo. Yego. Ikindi ahitwa Arimbongo naho ni muri Rubero. M23 ihashwanyagurije Land Cruiser ya gisirikare ya FRDC n'abasirikare b'aba FRDC bose bari bayirimo ubuzima. Amnesty International yari inshuti ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazuye ibyaha ndengakamere FRDC yakoreye abaturage ba Goma. Ingingo ya 4, u Rwanda rwibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko agaciro barata aba mu gihugu cyabo n'u Rwanda ruyafite. Ngushimire nawe Mushakamba, nshimira abari bakurikiye. Nibutashya ko bakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibashyikiriza. Ikindi bakande kwishare kugira ngo bisangize abandi, bakande like kuri buri kiganiro bikorwa rimwe. Batwandikire hariya handitse comments, badushyikirize ibitekerezo byabo kugira ngo turusheho kwiyubaka. Subscribe rero ikandwa rimwe gusa, iyo ukanze bwa kabiri uba uvuyemo, ugakanda rimwe gusa. Umunsi mwiza, cyamunsi cyiza kuri mwese. Yari Sentama, Mushakamba mikoni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, abari badukurikiye mwese turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza.